Ja sam Adin Šehić, dolazim iz Travnika, idem u opću gimnaziju. Što se tiče ovog filma, smatram da je jako bitno da generacije danas gledaju ovo, jer treba da budemo svjesni veličine Safeta i njegovog dara koji mu je Bog podario kao nekog našeg, nekog ko je tu rođen, koji je iz naše države, a veličine nekih od najvećih slikara. Također, film mi se svidio iz razloga što prikazuje i njegov život, njegov životni put, njegovo umijeće kroz slikarstvo, pa kroz muziku i kroz neke aspekte njegovog života koje ja lično nisam znao. Ja sam Đara Karahođa, učenica sam 4. razreda opće gimnazije ovdje u Travniku i film pa bilo je prilično interesantno gledati, obzirom da mi smo i u školi likovne kulture učili, mislim, Safet Zec, jedan od najznačajnijih slikara iz Bosne i Hercegovine, međutim, bilo je dosta interesantno vidjeti tu neku stranu, da se nismo vidjeli baš biografiju jednog od takvih slikara, autora. Ja sam Lila Goran Bećiragić, profesorica engleskog jezika u Mješovitoj srednjoj školi Travnik. Evo, sa svojim učenicima imala sam priliku da pogledam ovaj film. I što se tiče samog filma, mislim da je za učenike korisno da pogledaju, da mogu dosta stvari da nauče, recimo ono što bi ja, zbog čega bih ja poručila da gledaju, da mogu da vidi da neko ko dolazi iz ovako neke male zemlje, da može da ipak postigne neki veliki uspjeh sa svojim prvo talentom, a onda naravno trudom i zalaganjem. I mislim da su to iz ovog filma baš mogli da nauče. Meni lično je također bilo interesantno. Znala sam dosta stvari ranije o Safetu Zecu, naravno, ali neke stvari naravno nisam znala, tako da sam mogla stvarno dosta da naučim. Imala sam priliku prije par godina na školskoj ekskurziji, smo vodili djecu u Italiju, Veneciju i potrefilo se tada je baš bila izložba Safeta Zeca u Veneciji, tako da sam sa par svojih učenica imala priliku da odem na njegovu izložbu. Bila sam iznenađena otkud u Veneciji, nisam znala baš evo za ovu činjenicu da je on tamo živio i radio, tako da su mi sad neke stvari jasnije. Tad mi je stvarno bilo ono baš veliko srce kad sam vidjela na velikom platnu da je Safet Zec u Veneciji izložba, tako da eto i to mi je drago da sam sad neke nove stvari naučila.